none mwega abasore mwabaye mute? Abasore bari muri Kenya bangana, ariko mureba n'abanyamurenge bose bangana uke. Mu mirenge t'abanyamurenge bangana uke hose mu mirenge yose. Ariko mwebwe muri aha ngaha ko turababwira ngo ni mutahe, tuzatuba tumahe intumwa mwamara mugaceceka. Hari umuntu umwe nyaganire nawe aravuga ngo tiyota agategeko atarataha. Amaraso y'amakanika muzoyabazwa. Muzoyabazwa. Yasize amapeta ye, yasize icubahiro cye, yasize abana be, yasize umugore, yasize akazi kari kamuhesheje ishema. Aragenda kubaharanira, arangiza amaraso yo kumurakinisha. Bamwe ngo bari mu kuvuga ngo twege ngo sitwosha mu mirembwe ngo tabahungu bareba kudushaka. Hari abahungu niposho harahaba. Niposho harahaba tuzadukora y'amakwe. Kandi natwe haba gatimba. Nagatimba. Natwe karahaba. Dutahe tuje gukora y'amakwe kandi tugende dufatikanye n'abasaza bacu gukora akazi. Ubushize tawababwiye ko indege yaje terura ikazitibura amasasu yabuze umutekano kwika hasi. Tibababwiye ngo watoye itinizi ya mbere n'umukobwa. Ni jewe. Aruko nyabaye bababwiye ko mu mirembwe ariho bazabapfa gusa. Hajya muri mukwanga gutabara ngo mudafa. Nano muri Kenya timuri mu guhamba. Birashoboka kuko twavutse dusanga aka karengane k'abanyamurenge gahaba. Si ikosa ryacu, si ikosa ry'abavyeyi bacu. Hariko biragatsindwa kuzogahoramwe tukagakuriramwe tukagasaziramwe tukakabyariramwe kuzogeza igentazi. Dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubushobozi. Murababaje kabisa. Amagambo tugiye kubabwira si ngombwa yumva batari hano. Dukeneye yumva abanyamurenge bari muri Kenya. Ntabwo dukeneye abanyamurenge bari hanze ya Kenya. Kuko nabo ari ubundi babumva butari ubu. Nanimbabwiye ngo mbanje gushimira ubuyobozi bacamani, nshimiye inzego zose nyene z'ubuyobozi ziri muri Kenya zose. Imana ibaheze umugisha kuko mwitabiriye. Kama nshimiye nyakubaha wacu honorable uko nawe twahuriye hano. Uyu ni umugabo waremye amateka mu mirembwe. Aduye yigiye yasubiye inyuma n'iposho ashika mu mirembwe n'akazi rimwe. Uko timwo kubita amashe. Kuko ni umugabo ariko reka mureke. Kuko si muvuga sinje umuzi kubarusha. Ariko ico nyamumenye nuko yabaye intwari. Hari hakiriho za kajorite zaduyi n'imyuka mibi. Niwe wageze muri ruhina amavi yambaye gafuka munwa kubera impamvu yihewa mbi. Ariko ibyo byose mu cubahiro citi yareba icubahiro ciwe arabikora. Namara ngo mwege muragagaye hano mwinde ufite icubahiro nk'iciwe. Namwe mwibaza ko kantu mwagiye gusura abanyaminembwe. Sawa. Imana ibaheze umugisha ko mutaza musurana. Hanyuma ibyo kubashimira ndaretse. Ubuyobozi bwa MRDP bwaradutunye. Tuze tubabwire ngo tuhaye umunyamurenge wese pole utuye muri Kenya. Hari abapfushije, hari abakomerekesheje, n'abatarapfukishije. Umunyamurenge wese yarapfushije ahari. Suko iyo umunyamurenge apfushije we tuzi ubabara. Sitwaje kugwibutso gwa bene wacu tutazi n'igihe bapfuye. Kubera ko ari umunyamurenge twese ira jenoside bazize niyo twese twatuzira n'ubu. N'ubu iracadukurikiranye muzi ngo yarashize se. Abazi uko igihari ni bande? Sawa. Baradutuma baratubwira ngo tuzo tubabwire mpore kandi tubabwire ngo barabakunda. Kandi ciza mutahe muji wanyu. Muri tayari gutaha? Nimushaka mureke. Abantu ibihumbi bingana gutyo ko ndababaza muri tayari gutaha mukananiko kwikiriza. Ariko icyo hanyuma dukeneye abasore. Turege ibintu tuje serious dukeneye abasore. Mwabasore uko abasore bari muri Kenya timufite isoni zo kuvuga ngo urugamba kurura abavyeyi banyu ko baragwanirwa n'umwana w'umukobwa nkanje n'abana b'abahungu b'imyaka 15. Mwamara mukicara ngango ko muracuruza ngo twa protect se no tu protect hajya.
iwanyu hariho abana b'abasore bitanze bari mu gucuruza bagafasha ababyeyi. Iwacu hari amafaranga atameze nk'ano iwanyu. Iwacu haba amadolari. Ni uruhe rufaranga ruruta amadolari? Mwoyakorera ati mwobaho. Dutahe tuje iwacu mwabasore, muze tuje gufatikanya n'abandi. Abasore muri aho muzamura amajwi. Mwihangana abasore no munsi ni message nyabazi abasore b'abahungu n'abasore b'abakobwa. Kandi muzi ko tuba ku rugambiriye, tuba muri ambusha, tugwana. None ako kazi naragasize natereranyije abandi kuza kubabwira muze dufatikanye namwe. Mureke uyu mwanya twaje hano situpfusha ubusa. Kuko arabonye nyasize mvunishije iriya. Kabarakora akazi kabagakora nakanje. Kumurumva? Abasore muri kumuratekereza iki hejuru y'aka karengane k'abanyamurenge? Ahangaka baravuga ariko abanyamurenge barashize. Abantu baravuga amateka y'abanyagatumba kuntu bapfuye n'abanyabigobogo hakabura n'umuntu n'umwe. Ese agahayo kagiye he k'abanyamurenge n'imijinya? Umujinya ni ikimenyetso kimwe gituma umuntu yikura mu burenganiro. Tago umujinya ari icaha. Umujinya si mubi. Uzuguri umujinya w'ikintu cyakubabaje ugatuma ushaka kugikuraho kugira undi munsi kitazasura kukubabaza. Ndabeshe. None mwega abasore mwabaye mute? Abasore bari muri Kenya bangana ariko mureba n'abanyamurenge bose bangana uke. Mu mirenge t'abanyamurenge bangana uke hose mu mirenge yose. Ariko mwebwe muri aha ngaha ko turababwira ngo ni mutahe tuzatuba tumahe intumwa mwamara mugaceceka. Hari umuntu umwe nyaganire nawe aravuga ngo tiyota agategeko atarataha. Ngo kuva intambara zibaye ngo gategeko ngo tarapfusha ngo tamuri umuna wiwubayo ngo takikibaye aho ukeneye namwe bagategeko nabo bapfe. Tukiziba hati tukagira ngo hari hakaba imiryango itarapfusha sitwona ibona. Kandi mbe bagategeko batarapfa kwa nyirasenge no kwa nyirarume barapfushije. Gategeko niwe nzira yawe cyangwa uzabugiye gutabara gategeko? Hako mugira ibihe bitekereza abanyakenya. No gategeko imbari we mukeneye tazatabara muzoreke. Tago afite kuja mu mirembwe kuko ibikorwa afite hano nivyo bidukamiye mu mirembwe. Mukomeze mupfe, mukomeze mushire, mukomeze mubabare. Nico mukeneye. Abana b'abasore bafite imbaraga nkamwe mwonanirwa gutaha muje kurenganura karengane k'abavyeyi. Umunyamakuru umwe yaravuze ngo biragatsindwa. Ngo birashoboka si ikosa ry'umuntu kuvukira mu muryango w'ubukene. Ariko biragatsindwa gupfa wewe wavukiye muri wa muryango w'ubukene biragatsindwa gupfa uri umukene. Kumurumva ico kintu? Si ikosa ryanje kuvuka ngasanga papa ari umukene. Ariko ni ikosa ryanje ni marufuku kuvuga nje nzopfe ndi umukene. Birashoboka kuko twavutse dusanga aka karengane k'abanyamurenge gahaba. Si ikosa ryacu, si ikosa ry'abavyeyi bacu. Ariko biragatsindwa kuzogahoramwe tukagakuriramwe tukagasaziramwe tukakabyariramwe kuzogeza. Igentazi. Dufite imbaraga, dufite ubwenge, dufite ubushobozi. Murababaje kabisa. Mwabasore mureke mayindi y'ubugara. Umwana w'umusore akamagagara ngo nje ngo sinyova mu mujyi. Mu mirenge hari umujyi. Kandi mirenge ni mukenera kwiba nka Nairobi izaba nka Nairobi bivuye mu maboko yanyu. Timutekereze ngo abubatse Nairobi ngo nabavuye mu bindi bihugu byo hanze. Ese muzamugira hanze we ni bande babubake sa abana babubatsi babo. Kubera iki mutotaha muje kubaka iwanyu namwe hamere nkaha ngaha. Namwe ibindi bihugu biza mu byakire. Biza gupagasiriza iwanyu. Nubwo muzopagasa mukaja hanze mukagira gute n'abari hanze bose mwese muri impunzi. Kandi mwese mwaciwe amaboko. Suko ko muri bakajorite ko turagira dutahane bakajorite tuje kubavuza. Abakobwa murahari? Murahari? Muri tayari gukora ico basaza banyu bananiwe? Mufati ya mbere basha.
jewe uraha imbere simbiyahiye ndabizi uko ariho ababafotora nimushake mu bifotore aho nkabye aduhitaza haje sinyihaye arababizi ndi kumwe n'abakuru banje ndi umukobwa kora inshingano z'ubukobwa ariko ndi umusirikare aho nkabye aduyi taza igerembo taza ari ubushize tawababwiye ko indege yaje terura ikazitibura amasasu yabuze umutekano kwika hasi tibababwiye ngo watoye itinizi ya mbere ni umukobwa ni jewe ari uko nyabaye bababwiye ko mu Minembwe ariho bazabapfa gusa hajya muri mukwanga gutabara ngo mudapfa nano muri Kenya timuri mu guhamba iwacu impfu zirahari aho muri hose zirahari kandi kugira tumare kari akarengane kuri kwicwa kuda ariko umwana eka nyegarure hako ni gutuma umwana w'umujirani wawe tavuze mwokurana ukabona mufata ukamukoresha imirimo yawe akaba yona gukorera imirimo ukamwishura bwaca akaguhinduka akagusenyera wamara ugaceceka nawe ukamumutinya kandi ari we wari bose wiwe mwatura muri aba bose mukabakoresha bamara bakabahinduka kubera akarengane kubera uko nyene batubonye mu mutwe ariko kubera ko twigeze abanyabwoba bacenyeje gute umuntu umukozi wawe wamugirira ubwoba akakwica kandi wamara ukamuheza imbaraga ukamuhunga umuntu azahunga umwanzi wiwe cyangwa se amugwanya abasore dutahe tuje gukora icyo ba papa batakoze cyangwa tuje kusa ikivi ba papa bananiwe kugeraho tucyuye umuzi mubi izi genocide baba tubwira twaje kwibuka hano sidukeneye ko zizosubira gukorerwa abandi banyamurenge mufata amahame umugabo azarangwa n'ihame umugabo atazarangwa n'ibikorwa gusa azarangwa n'amahame ye muhaguruke mwa basore mwe dukora icyo ababyeyi bacu baharaniye dufite ababyeyi babiguyemo amaraso y'amakanika muzoyabazwa yasize amapeta ye yasize icubahiro cye yasize abana be yasize umugore yasize akazi kari kamuhesheje ishema aragenda kubaharanira arangiza amaraso yo kumurayakinisha azabasema abakobwa mutahe iwacu naho bakora aya makwe suko bamwe ngo bari mu kuvuga ngo twege ngo sitwosha mu Minembwe ngo tabahungu bareba kudushaka hari abahungu niposho harahaba tuzadukora aya makwe kandi natwe haba gatimba nagatimba natwe karahaba dutahe tuje gukora aya makwe kandi tugende dufatikanye n'abasaza bacu gukora akazi kuko iyo nkoze muri twigwa muzi twigwa iyo nkoze mu mbundu rusasu rugasohoka iyo rugeze kuri haduyi turuza uzugira ngo ruza rumubabaza bukeye ngo nuko ndi umukobwa kwanza ugwanje rumugeze aje ashanyagurika kandi abakobwa mbabwire dufite abakobwa b'intwari dufite abakobwa babiri hariye bari kumwe na base n'abasaza babo simbibesha imbere y'Imana hano ndi kuri ritari dufite abakobwa babiri ari kumwe na se ari kumwe na musaza ari kumwe na muramu we washatse mukuru ngo titwotabara ngo je mukuru wanje ngo bayo aho je wababwira ngira abasaza banje babiri je musaza wanje nkurikira ibya kabiri turabana no umusirikare ngira uwundi waguyeyo uko nukuvuga ngo turi ibipfu umuryango wa papa twarahorohanye tutaye suko murarakaye murishimye abari tayari ni bande gutaha mu basore nibo ndacari kumwe n'abasore tubandike mureke urusaku kandi ukaba basakuza n'aba badafite gutaha muceceke abafite gutaha turabageraho dufite systeme tuba tubakoresha kugira batahe kandi mwibanga situba dushaka yuko nutugara tubimenye ko mutashe ikindi darambiranye saba basore gusa mwababyeyi turabakeneye mu Minembwe nko kabyaramo ariko umuntu bazamwinginga ngo naje wabo uko mwega ko murabona muberewe wabandi
muraberewe? Ababyeyi mwese mwohereza abasore banyu, abasore b'abahungu n'abakobwa batahe baje kurwanira igihugu. Ahasigaye namwe mufati ya kabiri mutahe muje kubaka Kongo. Twarakigwaniriye, ahasigaye situzobora bagituramo. Iriya iwacu hari amahoro, hari amazu menshi, hari imisozi izira abantu. Mureke kwipfunda muri utu tuzu baba basohoramwo buri kwezi. Dutahe iwacu utawe uzakurihisha. Suko ngarutse kuba pasiteri. Amakanisa mu Minembwe, kandi iyo mvuze mu Minembwe mbavuze guhera mu Rugezi kugeza mu Rurambo. Suko aya makanisa yose mwasize Murenga arafunze, kandi abafite urufunguzo rwa nyuma ni mwebwe. Mugomba gutaha ari amakanisa mukayafungura. Natwe tuzi kubyina, tuzi gutanga isadaka no gutanga igice cya 10, ndetse no gutanga amashimwe y'ivyo Imana yadukoreye kandi tubibona. Mwega muza munashima n'ivyo itabakore gusa muza mwumva. Mwega muza mushima Imana yagiriye neza abanyesiraye. Twega tuba tuvuga Imana yatugiriye neza abanyaminembwe n'abanyagakangara n'abanyabijabo. Suko mwaba pasiteri murakenewe ruguru. Ruguru hari abakristo beza bagifite n'umwuka aba pasiteri. Kwanza nyakazangira ngo muri Bibiliya nzanyisoma bukeya, ariko nyine uko nzanyisoma kose nyumvishije bavuga ngo abatanzi nibo batangire kugira ute. None murinziki hari indi Yorodani iruta mu Minembwe. Mutanguriyeyo mugende mushike mukoreshe ibiterane musura abantu, ahasigaye urubyiruko abantu bose babasangeyo abapasiteri mwarabanjije. Mugende mufungura na amakanisa muyatemurire amwe yarasibanye. Suko muri tayari? Umukozi w'Imana ataza besha uwemere. Tuje ku bayobozi bacu guhera kuri umukuru wacu honorable na bacamani. Dufite imbogamizi imwe. Abasore bacu bari mu kutubwira ngo nukubera tuzotaha ari uko abayobozi bacu batashe. Ico kintu mukidufashemwo imbabo bafata umwanya wa mbere bagataha kugira turebe tuhetse amawazo y'abantu. Ikindi abana b'abasore butugara muza mureka basoba butugara, ariko mwebwe abasore mureka kutubutugara. Ese umwana w'umusore w'imyaka 18 kuzamura kugeza kuri 30 uri mu kuba kagara numara, uri mu kuba kagara k'ubwoko. Ubwoko buzogusema. Mureke ubugara. Mwabagabo ngo muri utugara muzotahirahe kumurage muzohera muri Kenya. Umugabo w'akagara turamuzi, umwana w'umusore w'akagara turamuzi, umugore w'akagara turamuzi. Mbabene nakandi n'abataza batanga umusanzu turabazi. Kandi buri kwezi iyo tubonye listiri y'abantu banditseho Ruje tuba twamubaze yuko yapfuye. None ikimenyetso cya Ruje cyari ikisugupfa. Muwa mwapfuye nuzabona utatanze ukwezi uzumenye ko wapfuye. Suko abatanga imisanzu muyikomeze akosa akazi kacu n'akabacamane, ariko mumenye yuko tubazi. Ese wowe mu Minembwe uzohitirahe? Unanirwa gutabara, unanirwa gutanga umusanzu, numara ube kagara, numara ufite ikibazo kabisa. Hanyuma mwihangane, mwihangane muze dutahe. Turabakunda n'ukuri abe n'utugara, turabakunda tabwo tubanga. Muri abana bacu mumeze nk'abana wabaye ikirara aragenda ariko yaragarutse isara mwakira. Namwe nimugaruka tuzobakira kandi tuzobakubitira amashi tuzabona bazimana. Suko mureke kumva yuko mwakoze igikomeye. Simwe mwakoze igikomeye kurusha abakoze jenoside yo mu Gatumba, ariko igikomeye nuko muzokomezanya nabo. Suko mugende muviyo mwagiye. Ni gute abanyamurenge twogira zino mfu mwamana namwe mukazana izindi mfu zo mu mitima? Murekana naye magambo. Umuntu w'umugabo utazaje mu gutugambo twunku tw'abagore. Hamwe abagore ubu nyine nibo bagize ijambo kurusha abagabo. Suko
mwabagore mwe turabashigikira 100% kandi twigwaneho turabakunda kandi tuzotahe muje kubaka abagabo banyu nibanga mwege muzitahire tuzoshika tubabesheho abakobwa dutahe abahungu dutahe tuje gukora ibyo ba papa bananiwe suko abashigikiye muze dutahe mufate inamba za cabani tubandike inzirira hari ubusafiri burahari tikira hari tuzobajana kuzogeza mu minembwe murakoze